Hello, chị tế dengan kan tan songa baza bung ko na kan sok songa tai chawi kala film lewin ka sia video to te kan se bang India ram ti buai tu ethanol kan sayang buai ni samtum pakat en July ni samtum pakat ni ethanol 20% buai kan buai ni because ni India rama Delhi Parliament Delhi Taxi Driver Association hindi may dami sungo sun not na po entiran tumatin social media lama ethanol E20 Janta Party tite kanding buka followers pungsak E20 hen minti buai kop mai tun lai chu sai ne watama li the achalo at sema mileage chia ti te mileage chia ti chu phat chi ni lo ke point ka feel khop mai E20 kan mana tang hian he kan right thina ni leng kan right thina ka petrol man da na tang hian ni ka sa the a hek petrol he top to ni a chan chu petrol ka appear to lo ta le zolen ampa po khan E10 kan mang ta E10 man lai I kan 10% khanin ethanol karon telle ta mana ka set o ka right in ethanol chungsang chu ma se ka sai chip chia lu tuk lawa tunaya Facebook ka wala ta po kan post ne wala theng ang kan han sir chiang ve ethanol hi enge eng wanga inde na mangi ani ti te Brazil ta po E27 tunan mangmek to ti chi kha enge a chan ti te kan zero pe de chung kan share men jong E20 man chan India sarkaran point pathum lian deuh de mana ya eco friendly ani tin crude oil kan ti a chok lu kan ya he ti tlem nan hian ani tin crude oil chu oil thik film lo mo ti chuan pakhat le chu lo nei tu te sum de chu te pung tu rani ethanol kan man hian ate boko chu pathum chu ni adik thapa adik veka ati chan ange chuan a point pathum ang chu a lo thing veka thima yang crude oil na lut tlema lo nei tu ten sun de lu nem pha eco friendly hey nge pollution te po ati che dana le pe ti te kha di tu tiang chu ni ethanol hi to naya India na man mai ni lawa man thut po ni lawa 2003 chang dai to khanin ethanol hi akal pui to ethanol project hi amaro chu ma son chak lawa congress sarkar chung khanin 1.4% chi ethanol hi amang mana peson BJP sang ni bali sang ni som bali anon sarkar khan an sarkar tanga thakat vele ka 10% anon pun ka la an pun chak khop ma ti chuanin te na tangin 20 sang ni le som ni le panga an lut le chu te na tanga 20 in sona hianin khovela hi India hi achak ber man mo ber mo chu tiang khopa ethanol 20% kheng tura ma lak na hen li BJP sarkar hianin ma son chaka aman mo achan bulpui beran soi chu tuna petroleum minister ai ma thu jok ethanol chungchanga nitin gadkari road transport minister mo road and highway transport minister road and highway minister nitin gadkari hi an pu ber chu ni a fa te pani hianin tuna ethanol siam na khol factory lian tak mai India ma lian ber hi an ne na chu mi ta chun mang char ni sei ni tuna kan ethanol man mek hi fu tang siam ni ethanol li hun chi sang tang chi thum vel tang siam thei ni hui ta tang ta pon le thil chi sang tang siam thei ni tuna kan man ber hi chu enge fu tang siam ni chu mi factory chu an ne tin tuna ethanol man mek hi zu a potel thema se motor an tel hi chu chemical dang biochemical dang polania ina in chi chu ni hau lawa heta crude oil tanga oil lampang engemo khatiang lampang engemo chemical po khan tel ni nan soya tison mi pui kan buai ta ni India ram sarkar an man mo lu tuka kan buai ta Mizoram chu kan na buai le tuk lo po ani mai thaya phai lampang motor tha
changkang nei ho hi an buai ta em ta ni XP100 hi ala oma XP100 hi pam thren khatai chun ala om mai theya tam takai chu om to chuang lowa E20 de vakhin to a XP100 ti lo chu pure hi om to lo ni chuan lir thei a chena sa a social media de po tam tak kan mu a hemi fuel injector chia ti te motor mis tu salutuk ti te carburetor bol lo tang ti te tin fuel line rubber le ti vel ang chi ti chia ti te khatiang khat sai tu tam tak oma mileage chu sai ngai lawa em veka an thai an sai dan pe chon 40% in mileage up ti cheni E20 hen ti te ni a chu tiang khop chon E20 chon ti chia mi pu hi an thin ri mani chon sarkar chon in Brazil apo E27 an mang to ang ma mi puin soi sel na nei lawa buina an nei lawa ten ti an sei na sa amaro chu kan sei to ang Brazil to 1970 vela te khanin tuna ethanol hi an kalpuya keni chu 2013 ring an kaltran puya chonin chukum som ni le ti le ka E20 min kai puya Brazil chu E27 kai ton kum som nga le mathum vel hunan mangani te hana ta tol khan an kala ani ring man ani me pui kha keni chu kan ring man lo chu sang ni som ni pathum nuwa le thei siama chi hen E20 hi aman thei ni amerina no siamani ama zonga le thei sim jong ka E10 te E5 te khang ang khani ta a i petrol chalo pol petrol chalo thun that lo je chu ke ni Mizoram hian kan chiang kopanga san chu petrol chalo deuh te kan thun la sa ke nge po he eros khane te petrol chalo ka thuna wangin athi maka a injector te ti fai te ngai injector te lo ti bal ka khatiang experience nei thatak ka kan ne Mizoram chu lelama chuan Facebook ka post ang deuh khan fiam thungin Mizoram chu petrol chalo thun thang kan ne mana tang to in black ai eng mun na po te kan thun na kan lir thei hian in a shavak lo mai thei ni ethanol te ka ti vel mai a vai hamin an buina chat em ka se chu petrol chalo khatiam pol thun ngai lo khani ta tang kuin vai ma chan petrol te tha chuan chon an buai big lewa he ko se to ang kan social media de pon mu to tam tak omani ke ri a chonin ke ma chon ka fak lo na ber chu hi pe mileage chia mileage ti che em matin petrol man to em ani zale cheng rukin tu na hian in E20 hi kan lata normal khami pa ngai anga kha XP pe ju za som ruk le ti de ni lo mo chiang lo chu ta ka chu ka hria thiam lo chu crude oil an la khami barrel khati tu na hian dollar za po ting to lo ni dollar som sari le ti bor vel ni ya dollar za le ti ni lai khanin congress sarkar hun lai khan congress ka fakna ni lo selat ni thil ka sei nge petrol chung chang ka sei du wang ani maya dollar za le ti chung chung ani lai po khanin congress sarkar khan litera cheng som sari le ti vel hian at sha thei tat maya tuna ana zero mi te chuanin tuna crude oil in day na barrel khat ala bu hi athlit fin nu a hian petrol a lo chu hian appear hian engma pol ethanol pol mi la hian liter a hian an sen so zong nen chuan an excise duty te la mi la win liter khati cheng som li le pasari manani tin an chu ka chu taxi an tam dan tu chu ngai te ula India ram sarkar in tax an langa state sarkar in an la le bu ka nga ke ni a pesan tax ba ka eng moni choi te kan la ne cheng ni moni khatiang khani petrol hi sarkar sum siam na nar poi mo thalu tu kha lo ni ta ni don mi pui hian in tiam tax spec nan hian kan mang ta sar ta kan ram thed om bhutan a den ke ni ana tlom zok ve ni petrol te an ni pe chi ethanol an lapang lo an la tel lo zui le ngala India ma kan om mewa BJP sarkar ni a an thu mai box sia he mani local agency kan shi a cockroach party ko very boring man thot lo ni nuam ka tilu tuk ta pe chu khang news chu sang India ram BJP na akai shuai dan hi aron phor chuak ne hian kan shek khopa news chu sang hemi mainstream news kan ti ho godi media ala ziate sarkar thil ti that lo puang du mi lo a that na char puang mo ka tiang khopa media khang ba kha kan en ngai vak an ni lo ta chu ta private TV channel po ni lo satellite TV channel po ni lo IG te Facebook te YouTube kal tanga
vertical zonga news buang thin ho engma lo nei lo ho kanon anon chuak ta ri tun CJP Cockroach Janta Party norna khan khang ho kha amu num lu tuk tap ani mai ni enga zep nei lo nei lo media mo sarkar lo nei mi lo ho kha mu nam khang kha a interesting lu tuk tap mai ni hemi tuna nitin gatkari na E20 apan dan chung chang te thil te sang BJP sarkar na India ram kai shoi dan te engma zep ni lo khan non puang chok ta mi se khang ho kha chung vel te chu ne ka sos tu na ka ron soi zong kha mu nom shit ma beng wa thak em boka zante re thleng hian ke na te hian ma se tu na sa hei nuarin vak to lowa thil han excited lu tu kha to lowa chu ethanol chung chang chu ni an buai ni tu po mai hi mo tàu chầu về sẽ bốc xì crude oil tàu vàng petrol man tàu china at hit film lo Indian at chok lu pero khatuna hian crude oil 85% chu ala lu to ti ani chu alak lu tlem pha nem je chu chan chu ethanol kha apol tàu vàng khan mà sẽ atlom chung lo lai tak hi kan boi na lai chu ni ta ni ani tin gat kari an soi tak phai ka chu petrol ka cheng som nga le panga vela le thei tu rang khana sai ni tuna so petrol chung chang ethanol chung chang a soi na pakhat video clip anon da phe chon ase ani la uzi hi mo cheng za le paruk ria apa ngai chuan za le pali bor vela ni tlang puya mizoram sarkar in tax ala ko bang ke ni chu tlem na tau dewa suta po ala pio lo zia 20% ka ethanol hian li the ti chia theina chan pakhata an soi lian deuh pakhat chu kan soi lenga ethanol hi arit zo ka ni petrol a hian arit zo ka hetia li the i khal kha deuh ang chi ki da char thakha da voi kha chote kha de ang chi mo ni khal khat ang chi om khanin petrol kha chemia lawa din om char khanin atui ethanol lampang kha atmoya ta thin ta a hi masak tura kham chu suan li theina sa takina ti se thei ti in soi boka two wheeler nei tan chuan kan khal khat deuh chuan khal chuma kan han thing deuh nok ila motor tu thin ngai na om don lowa chu chuan in fuel line kha ta sa takina ti se thei ni ta an soya azir chiang tena ni chu kan oi ve phot me ki ni engma shelo zir lem lowa nakina ethanol bottle ka thuna nga kalati version ang chuka te trim chu petrol itunan Amazon kasta ko chimi chu test not ko mangang katia chung vel chu ni ethanol kan boi na chu mo re nai han kan boi na sa don tul achan chu adu lo boli atam zo kan ni ni tin gat karian achia ethanol E20 awanga chian am chuan kan hena min report ro u chu ti khathi ti te an saya mani lo ka a private jet India Today me se pakatina interview na kha ase hindi tong ani angai nam khop mai angam si boka interview tu kham tuna Mizoram kong achena sa afuro wangin na social le sarkar ma tax lo la ve ting tak boxi den kong thalto lo tam boxi nan hian kan soina sa tun na ya po road transport mo highway nitin gatkari hian in athok tu som pakhat lai abana chanchu mani loka 16 crore an sian de poka workat fura hala cheve ngal thoni ka tiang chi khani fur na sa gatkari lar khop na tun lai chu E20 lo ni bok nen nikuma crore engamo za senga chapo taka an hon kong lo cheve workat fura lo cheve ngal bok nen sai se lui le chu tiang vel chun India hi tunan kan kala kan buai mu pani dito ka wen nakal pahan kan sai ni du than tu rom chong lawa E20 ka kan man tu thaw ni engma chu ka du lo ki chu ka thun du lo ti khan ni lawa ili thei khan amile mo mil lawe mo 2023 malama siam ani mo ni lawe mo E20 khai thun thaw ngai to su man sai ni chutin
a fuel line kha E20 mil turin pat engkim ma om vek an tia chuero ka selawa sum tam tak se ne ro ngai ti kan sei bo kani la ka E20 kan subject ni ro se an nakina hil dang te kan la se le don ya bye.